باش خوندەکارین هێژا و دەلال و چاوانە ئەس پێوی متەفدە باش بن ناوێ مامۆستا نازدارە زارۆکن هێژا و دەلال ئەمە ئیر و هەڤدورێ دەست بوانەکە نو بکن شخوا ناوێ وانە ئەمە چی بگێرن ببینن ناس بکن و حەز بکن لڤێدێ زارۆکن هێژا و دەلال ئەمێ چ ناس بکن ئەمێ چ ببینن ئەمێ چ حەز بکن ئەمێن هاب هەڤدورە ناس بکن زارۆکن و لڤێدێ خوندەکارێک هەیە بێژێ چ دبستاناوی چێ بوویە ئەف زارۆک وانەی شروڤەتکێ کا درەفتە مامۆستا چوانە دایوانە ئەمێ هەڤدوور ناس بکن کە ئەف شاگردتێ هێژا چ دبێژێ ئەف شاگرد بێژە ئیرۆ وانەیە ئەمە پڕ خۆشە مامۆستا فیلمەکی بمە دا تەماشاکردن دەبێتێ مامۆستا چ کرد مامۆستا ناوارە فێدا فیلمێک تەماشای زارۆکا کریە چخوا زارۆک jî guhdarin bê film li ser cihên dîrokî û geştên welatê me ye divêdê zarokên wan em li ser çi ye em ê çi nas bikin em ê çi bibînin em ê bi hevdûrin hakê li ser welatê xwe biaxivin em ê nas bikin çi di welatê me de heye jixwe zarokên li vêdê welatê me cihekî pir xweş e ne welatê me mezin e pir xweş e dîrok û xweza di nav de hatiye hûnandin dîroka me xwezaya me di welatê me de bi hevdûre hatiye hûnandin xwezaya me xemilandiye jixwe zarokên piştî got ev zarok dibêje piştî got min li vî filmî temaşe kir ev xwendekarê hêja piştî got vî filmî temaşe kir çi dibêje bi welatê xwe baştir nas kir û jê heztir û jê hez kir zêdin û jê hez kir çima ji ber ku welat nas kir çi di welat de heye çavê xwe jî dît li vê de ji ber vê yekê ji welatê xwe hez dike li vê de çi dibêje dê bav û kalên me rast gotine çi gotine bav û kalê me dibê mirov çi qas nas bike ew qasî hez dike li vê de zarokên û mînak dema ez direfê de me xwendekarek nû derbasî ref bû hat refê dibe ez nas bikim navî wî çi ye ji kîja bajarî hatiye ji çi hez dike hem jî kîja wanê dixorte kîja wanê de lawaze dema got ev xwendekarim ew nas kir ez ê wî qasî jê hez bikim li vê de mania wêna gotina bav û kalê me çi bû mirov çi qasî nas bike ew qasî hez dike ka were zarokên û çi dibêje ev zarok bê film bi nexşeya rojhilata navîn dest pê kir li vê de ji ku dê dest pê kir ji nexşeya rojhilat ya navîn dest pê kir û heta ku dê heta Kurdistanê jixwe destpêkê li vê de çi dibêje destpêkê bi cihekî dîrokî ye Erdkolanê dest pê kir ji ku dê dest pê kir dibêje cihekî dîrokî yê got Erdkolayî dest pê kir Tilhelef derket ku dê derket destpêkê Tilhelef spîker jî bi me re bi cihê dida naskirin spîker mamoste re ew cihê dîrokî dida naskirin jixwe zarokên û Tilhelef çi ye Tilhelef warekî em bêjin newlotîkî ye di dîroka mirovan de mirovahiyê de û em bêjin zanistên Erdkolanê de ye jixwe ev cihekî girîng digire Tilhelef cihekî girîng digire cihekî girîng me got digire berî got xerabireşk bê kolan Tilhelef cihê herî kevnar bû beriya got em bêjin li vê de Tilhelef em bêjin çi cihekî girîng e digire beriya got xerabireşk bê kolan Tilhelef cihekî herî kevnar e jixwe zarokên hêja û dela em bêjin di xirabiyên vir de di xirabiyên ê got hatine çêkirin hatiye dîtin got gund bi plan hatiye avakirin gund çawa hatine avakirin bi planê hatine avakirin xaniyên got hatine çêkirin li vê de du odene xaniye got hatin çêkirin du odene şaristaniyeke mezin ava bûye şaristaniyeke çawa ava bûye şaristaniyeke mezin ava bûye piştî Tilhelefê derbasî çi dibe derbasî girê mozan dibe jixwe nexşe li vê de spîkerê em derbasî cihê dîrokî dibin li vê de em hatin ku dê em hatin girê moza ka em bi hevdûr nas bikin girê moza li ku dê dikeve û çi dîrok di vir de heye zarokên û girê moza li Rojavayê Kurdistanê ye ku dê ye li Rojavayê Kurdistanê ye jixwe li bajarê Amûdê ye bajarê Amûdê çi heye girê moza cihekî dîrok e jixwe ev der em bêjin 400 salan beriya zayînê ji aliyê kî ve derketiye
آیی هوریان و هاتیه آواگرن شخوا زاروکن و لسر گره موزا پر تشته گوتن کامی ففدور ناس بکن چه تشته گوتن جیره هن زانیار دبیجن گره موزا وکا باجاره کی اکادیان هاتیه آواگرن کامی ففدور ناس بکن چاوا و چلو البجه قرالی چیا اکادی بقرالی گره موزان را زوجی جبرویه که اکادی الوید جبرویه که باجار جبوان هاتیه آواگرن باجار چما هاتیه آواگرن الوید دبیج برچه جبر قرالیا اکادی بقرالی گره موزان و زوجیه جبرویه که اف باجار جواره هاتا آواگرن لی گره موزا ام بیجن اکادیان کونتره گره موزان کونه هنک لی کولین وانجی دبیجن چه دبیجن دبی گره موزا جهکی پاراستنه بو جهکی چاوا بو جهکی پاراستنه بو شخواد دما میتانیان ده رولا جهکی اولی یا پیروز دلیزه اف گره موزا دما ام بیجن دما میتانیان ده چه دلیزه جهکا گرنگ تیدا دلیزه شخوا زاروکن هجاو دلال دویده هن جهین دیروکی یه دنجی هنه گلک جهین می دیروک هنه مینا کوده ام بیجن تل برک تل حبش و تل غزال و الباکور کردستانی نوالا چوری الكوده او الباکور کردستانی چه هیه ام بیجن نوالا چوری جمع خلال جمع كوتبر جمع چه كوتبر افقا جمع الكودي هنا الباكوري كردستاني هنا جبلي فان زاروكنو جبلي فان جهيل ما قوتي ماني صار زمان قوت بيجن دبن جياي توروز ده جهبو بن دهان بدهان جرين وصا هبو دبن بيجن دبن جياي توروز ده قال لك جهبون جهه جرينجي هبون الفيديو زاروكنو قال لك جه ما قد دبن جياي توروز ده هاتبون كولان الفيديو زاروكن هجاو دلال فيلم زفيدي صار آف وخشقبونا خوزاي فيلم چاوابو زفيدي سركودي صار آف وخشقبونا خوزاي كم تفضو ناس بكن چهبو الفيديو اشكودي دس بيكر نخشة الفيديو وانا دس بيكر جواني دس بيكر ببندابة العزيزية دوام كر شكودي دس بيكر جواني دس بيكر حيا بندابة العزيزية دوام كر شخوزا ركنو بندابة دوكانجي و طبقاية بداوي بو بشترا زفري سركودي صار أواهيين ديروكي بشترا ماموستا افلم قلبان صار آواهيين ديروكي شخوزا ركن هجا ودلال ام بيجن برجا آمده دس بيكر بكلها هوليري و قولا ماسيان ياغو ابراهيم بيخنبر آبت بناف آگر دوم كر الفيديو شدي ما فيلم تماشا مكر الفيديو ام بيجن آواهين ديروكي ما ناس كرنا گوش برجا آمده دس بيكر حيا ام بيجن كلها بكلها هوليري وقولا ماسيان كيجا قولا ماسيان يا قو بيخنبر ابراهيم آبت بناف آگر دوم كر شخوا زاروكن هجاو دلال ببالاميرا كلها ام بيجن جبر وكلها نجمجي بداوي بو كلها نجم جهيلا ام بيجن هيلا كي دركتيه جهيلا رومانيان و لهمبري چه برسان د جهكي جرينج ده هاتيه آواگرن شخوا كلها نجمجي كي سر ام بيجن كفران ودو قاتي هاتيه آواگرن الفيديو كلها نجميل سر هاتيه آواگرن ام بيجن دو قاتي هاتيه آواگرن لسر كفر ودو قاتي آوي هاتنا آواگرن شخوا زاروكنو بصالا صدي ده دنابرا روماني والفيديو ثانية ام بيجن ساسانيان ده شركي دجوار لفرتشي بوا شركة دجوار نافارا وادا قومية شخوا روماني اللي بنكتن
روماني البنكتن دما روماني لاواز بون بنكتن اف چه درکت؟ اف درکت دست ارتش عربان ده کت کوده ده که دسته بن دسته کی؟ کت بن دسته ارتش عربا ده شخوا زاروکو دما فيلم قدية الفيديو زاروكين هجاو دلال بيقوست ام ولات خناس بكن دما ام تقاسي ولات خناس بكن او قاسي ام جي حس بكن هم جي ام ولات خو بباريزن شخوا زاروكو الفيديو وانا ما بداوي بو ما بهفدور ناسكر تشد ولاتي مدحية ولاتي ما دولة منده پر جهن ديروكي لي دهنه دروش آباد دروش هلاد هم جي الباكوري كردستاني قال لك جهه ديروكي هنا كاورن زاروكنو ام پرسه خوی نرخاندنه بهفدور چاره سر بکن شخول ویدی سه پرس الجمع هنا هر سی پرسه مال سر وانین پر حسانن امین هم بهفدور پرسه خوا چاره سر بکن پرسه ما یکم چد بیجه پرسه ما یکم دبیجه الدردورا و چد جه دیروکی هنا از اینها پرسه خو بنویسم بریا از برسه بیجم الجمع خو بنویسم دبیچه دبی الدردورا و دردوراوه چه جهه دیروکی هنا شو زاروكنا مدوانا خو شنو فكر قال لك جهه ديروكي الجمع هنا وكتشوچه ام بيج وكا جري موزان جري ليلان والفيديو تل بيدر شو قال لك جهه ديروكي معاني صار زمان امين ها سيان جوان بدفيسن جري موزان ام بيجن جري ليلان و تلبيدر قال لك جهه ما يديروكي هنا لروج آبا هنا لروج هلات هنا الباكوري كردستاني هنا هم جي الباشوري كردستاني هنا قال لك جهه ديروكي هنا لي اوين هاكي لروج آباي كردستاني دردورا ما هنا بس اما ديام چد بيجي تو قد چويه جهه كي ديروكي زاروك نو چونه جهه كي ديروكي هاگر چوبي ديتنا خوا ام بيجا شوال خورت بيجي تجمع مستيا خور بيجي امين ها هذيك شوا افرسا دو جوات خوستن اگر ونچو بنيدي ونه بنفيسن اري او چونه شوا دما ونچو بنجيكي ونه شيرو فبكن وچل ورديتي ت ام بيجن چقول شغبونا وجهي ديروكي بو ونه ما مستخوا وهفال خورا شيرو فبكن برسا ما يسيام چد بيجي زاروكنو دبي امي جهه ديروكي وخوزاي چاوا بپاريزن امي چاوا بپاريزن زاروكي الهجاو دلال امي ام ناهيلن زيان بجهجنوان وهرتم لوان بالدار بن شوي ام ناهيلن تكس جكي نزيكي وابي تنج بودي تنيه جبرگو جهه ديروكي خوزايا ما خوشتر دكا خوزايا ما دخملينا امين ها برسا خو بنفيسن برسا ميسيام يا دوا امنان بيسن جبر جوتي خوستن زاروكنو دما ونشوبن جهه كي ديروكي وني شيرو بابكن ما گو برسا ميسيام چيه امين چاوا جهن خوی دیروکی او خوزایی بپاريزن شخوا زاروكنو چوام خوزايا خود پاريزن ام شينياتيا دي چينن ام واشنتي خو آف دنجبو مزن بي خوشق ببي ام قلا ناراكن همجي ام داري خواه نابرن مگو خوزا الفيديو خوزا جهانا ما حموكي دخملينا ليه مگو ديروكي چاو ام جهه ديروكي بپاريزن مگو خواه ام ناهيلن زيان بگهجه وان داري ما ديروكي وهر تمجيكي لوان بالدار بر امي شبكن ام بج ام ناهيلن زيان بجهجنوا وهرتم لوان بالدار
افجبو دير جهة ديروكية ليش بو خزايا ما تشبكن أمي دارا وبلان بتشينن اشخوا مي فادار وقلي خوا مي آف بدن وان آف بدن هم جي ام قماري نافيجن جهة قشتي هم قماري نافيجن جهين قشتي جهين قشتي چی زارو کنو لویده گلستان جم هاي جهة قشتي مروف حمود دچن سرداني ام بيجن دچن زيارت دكن ام بيجن سيران قهان دبستان نخوش خانه افدر حمو ام بيجن جهين قشتينا دبا ام باقجيا خوا بالداربن شخو ما قومي دارا قلاجي بچيرن اجبرقو افشينياتي خوزايا ما دخملينا شخو زاروكن هجاو دلال ام قهان داويا وانا خوا از بهيفين بمينن كيف خوشي حتى وانا كدن